ke-51 Perusahaan Otobus Asal Ranah Minang, Sumatera Barat. PT Naikilah Perusahaan Minang, NPM. Number 2. PT ANS Nasional Sejahtera, ANS. Number 3. PT Transport Express Jaya dan PT Bersama Jaya, PPJ Transport. Number 4. PT Gumarang Jaya Bersama. Number 5. PT Family Raya Sejati, FRC. Number 6. PT Mutia Putri Mulia, MPM. Number 7. PT Bintang, Kedjora, Putra, Utama. Number 8. PT Siliwangi, Antar, Nusa. Number 9. PT Yoanda Prima. Number 10. PT Eka Permata Agung, Epasta. Nomor 11. PT Yanti Group. Nomor 12. PT Armada, Nomor 14. PT Minang Jaya, TMJ. Anak Nagari Sungai Geringging, ANG.
PT Raihan Putra Pariaman. Nomor 17 PT Kamisaio KML. Nomor 18 PT Dagang Pesisir Jaya. Nomor 19 PT Hasil Sepakat Bersama ASB. Nomor 20 PT Borneo H6 Pratama. Nomor 21 PT Harmoni. Dan masih banyak lagi bosku. Perusahaan Otobus Asal Ranah Minang. Nantikan part 2-nya di channel YouTube Sultan Bus Channel bosku.